icyo bita mawashigeri, ni imigeri y'abashinwa. Amaze kubona sentire noire yurira indege asubira kujya kwa Nizo. Ejo bundi mwumvishe umugabo wagiye gukubita Nizo, Sandra yamukubise ngo umugabo buri umwuka. Murabyibuka? Ejo bundi nta n'ukwezi nta n'amezi abiri ashize. Sandra yahindutse indwanyi imeze nka Bruxelles. Ubu turi kuvugana amakuru ari kuva Uganda ngo nuko bita Sandra Teta afashe imodoka ya Manuel ayizingira ku mugabo we bita Nizo aramugonga. Abantu muri Bugande munshakire muyoboke. Muyoboke so Uganda. Muzane muyoboke. Muyobo byuka. Biravugwa ko Sandra agonze umugabo we. Mushake nimero z'Ibugande zose muzihamagare. Muyobo byuka. Musharinge dukeneye abantu bari Bugande. Kamamagara umuntu bita Rota, DJ Rota. Kamamagare i Bugande. Musharinge space. Daga mayanja seguya yo mwana bamukonye seguya se whatever bamukonye walinga asala agenda kushani ziba munyo bananga akabya alikaleta alibashani nabagamba shani ziba akabala katiro na ye bamukonye wabula okwongerezaako ekitali kiwo muba kigambibwa imbu temunsalako emisino imbu Sandra Teta yamukonye imbu kino nkiddamu mbu bannange sinti bigambo byange imbu Sandra yamukonye aya Sandra ne tukitegeera mbu yegwa Muhereza iyo video. Munyarwanda muno Nyohereza iyo video Sasha na Natasha. Send me that video. Nyohereza iyo video mu sharing space ariko dukeneye abantu bari Bugande. Iyi ni inkuru Sandra aramuhitanye. Nkeneye umuntu uri Bugande. DJ Rota ntabwo ari kunyitaba. Muyoboke ntabwo arabyuka. Undi muntu uri Bugande. Aha, DJ Costa. Muzane Dekati, mubyutse Dekati abantu muri mu Bwongereza. Mubyutse Dekati ahamagare yago ntabwo turiyunga. Nukuvuga ngo amakuru aravuga ko umuntu bita Sandra ongerukira ku video kampe mpako ka video mureke mwumve. Ngiye kugira. Mureke mwumve. Yale aga kagwawo agatalima womo wizo manizo amakuru akimara kugera cyangwa yanona agifiteho ataravaho umukungugu. Nizo manizo daga mayanja seguya yo mwana bamukonye not se ati Nizo mayanja seguya baramugonze guya se whatever bamukonye walinga asala agenda kushani ziba agenda ajya kuri shani ziba munyo era bananga akabya alikaleta alibashani nabaga akazaguhitana akakugumamo cyangwa ikizakwica urakigendana niwe ukizanira bashani ziba ati shani ziba akakabala katiro naye bamukonye ati babagiye kuri shani ziba nakabari baramugonze wabula okwongerezaako ekitali kiwo muba kigambibwa imbu temunsalako emisino. Iri jambo rirakomeye ntabwo nge narisubiramo. Uyu muntu kuvuga aya makuru garuka none Natasha Yohana zamuka ndapfuye. Natasha garuka kamuva hiya. Tuvuye mu by'imiziki mureke tugenda bizi mukunda ibihuha mukunda inkuru z'abapfuye. Nukuvuga ngo nkeneye umuntu uri Uganda. Mwumve uyu Mugande kazi ibintu avuze nge sinabisubiramo kuko ngiye n'umukristo umva ukuntu avuze. Umva
wabula okwongerezaako ekitali kiwoomu kigambibwa imbu temunsalako emisino imbu imiki mukazi we Sandra Teta ya Mukonyi bati ntimuze kumvanaho ntimuze kunca imyeyo yanjye ariko biravugwa ko umugore we bita Sandra ari umugonze imbu kino nkiddamu mbu bannange si iki ngiki ndagisubiramo biravugwa ngo biravugwa niba ngo biravugwa niyo mpamvu navuze ngo biravugwa ngo Sandra niwe ugonze umugabo we bigambo byange imbu Sandra ya Mukonyi ati Sandra niwe umugonze aya Sandra ne tukitegeera mbu yegwakonye wizo Sandra nk'abagande nitumenya ko ari wowe uhitanye izo cyangwa ugonze nani nizo Sandra ne olaba nti ndi munyarwanda muno urabona ko ndi umunyarwanda mwene wanyu Sandra kat tunakitegeera mbu yegwakonye wizo manyambo nno banna Uganda tuba n'abantu baffe nga tubaagala balamu abo abaana ati kuba ndi umunyarwanda mwene wanyu niba ari we ugonye nizo abana Uganda turaza kukwereka ko dukunda abantu bacu kandi tukabakunda ari bazima tubavuma waneno ne tubasamba samba naye tubaga gwe Sandra ne kikakasibwa mbu ye gwe eyakonye daga ojja kitegeera nkukubidde oganya okukwata ojja kumpe ati nibwo uri bumenye ko abantu bacu tubakunda nubwo tuba tubatukatuka birabyemera ko tubakunda kandi tubakunda ari bazima ensonga ezo nga tezifaanagana lwaki tokutte ndapfuye ahangaha rero tugiye gukenera umuntu wese uri ubugande ntabwo muyoboka ari kunyitaba nabyuke muyobo byuka uba waraye mu kabari muyoboke ni wowe bugande byuka muyoboke byuka Jesus ntimubyumvishe narababwiye Sandra ntabwo yagombaga kugenderaho muyoboke nyitaba ninde wuntu kanze ndebe Uganda musharinge live ariko keretse amaze kumugonga kuburira indege nabaramuhitana pe ngo wiki buretse gato mumpe nimero y'umugore wa Ntuza wa mugore wa Melody yitwa nde umwe Melody yabyaranye nawe bamwita nde bamwita nde kumaho mugumeho gupfa hamagara mama w'abana yaravuye mu Uganda mama w'abana nde none suriya ko acumbitse abibwirwa n'iki muceceke mwebwe muceceke bafite abantu banjye muri migozi nzirika Hello? Gihozo bite amakuru Yes. uri Uganda amakuru yuko Sandra agonze nizo wayamenye nibyo ni ukubeshya Ngo Sandra agonze nizo yamugongeye nanse yagonze nizo nayo cyangwa siyo ntabwo ndayahamya neza ariko reka mbaze mbariza mbaze neza nayumvise ndayihorera ariko ntabwo ndayahamya neza sumni ukayihorera akazi kakagenda neza please mbariza kandi nguhe feedback uri hehe uri Kampala ndi Kampala mbariza nose nkaguhemba amafaranga yiki mbariza nose nakohereje Uganda ngo ntumpa amakuru fuck musharing space musharing live Uganda UG undi muntu ninde mova kimwe mucece cyane gato
Okay, agiye kumpamagara uyu nguyu. Muceceke mwumve, muceceke mwumve, musharinge live. Ibi bintu twarabivuze. Twarabivuze ibi bintu. Muceceke mwumve. Apfuye. Muceceke mwumve. Byakomeye. Musharinge space. Musharinge space. Bite. Hala. Hayo amakuru. Hala. Hey, amakuru yawe. Neza. Uri Uganda? Aha. Amakuru avuga ko amakuru ya Sandra n'umugabo we hari ikintu wayambwiraho, hari ikintu yaziho ngo yamugonze. Who is Sandra? Sandra Teta. Oh, when? Bwere Kinyarwanda kakumbwira ngo wene ndeka kumbwira ibyongereza. Nonaha yamugonze muri iki gitondo. Checking umbwire, please. Amakuru gifite kunyibwirisha ibyongereza. Abanyarwanda babaye bati twagiye. Mwemuretse. Nababwiye ko niyo mpamvu nanditse ngo biravugwa ko muri iki gitondo musharinge, niba ufite umuntu Uganda hamagara uzuma amakuru, kuko video dufite ahangaha iragira ikiti. Mungu wangu, niba ufite umuntu Uganda muhamagare. Uyu mukobwa narabivuze. Hello? Sandra. Hello? Yes. Ninde tuvugana se? Ni Godfather. So, ushobora kuba utanzi. Yeah, so are you surprised? No. Mbarizama. Nani teta? Ase teta Sandra wamemgonga. Aje teta Sandra. Reka guhubuka. Listen to me. Mbariza makuru. Reba kuri Bukede n'ahandi ndebera kuri Bukede. Okay, bavuze ko banirijeho ikinyamakuru. Right, okay. Kandi ndebera uhita umamagara amakuru. None se nguyu ndamamagaye nk'amakuru ariko uri kuyambaza.
Yes. Allô? Oui. barwanya umugore niwe kuri modoka umugabo wiwe Barwanye? barirwaga barwana buri munsi ari Ibyo turabizi, aha. noneho umugore niwe wagonze umugabo wiwe Yapfuye? ntabwo yapfuye kwa muganga Ari kwa muganga. Nuvuga ngo Sandra niwe wagonze? niwe wagonze umugabo we. Yamugongeye he? Yamugongeye hari akabari kariyo sinzi ngo niba ari Munyonyo ngo yari kukoma ku muhanda umugore aramugonga. Ariko ntabwo ameze nabi cyane ariko umugabo we ntabwo ameze nabi cyane. Sandra bamukubise byatari. Sandra bamukubise? Byatari. Bari bamukubise? Abafana ukuntu umugabo bamukuye aho ngaho ameze n'umugabo bari bamaze kurwara amukubise nuko rero sinzi n'ibindi nongera ngo gukurikirana buhoro buhoro. Mbariza amakuru uko Sandra narababwiye Sandra u Rwanda niruvane uyu mwana nshakira nimero ya ntuza y'amacari wo muri ambassade. Urakoze cyane Sheri, mbariza amakuru ongera umpamagare. Sawa. Murabyumvishe Mungu wangu, musharing space kuri live, musharing ibintu bigiye kuba kasa mutwe. Musharing space. Musharing space. Musharing iyi space twagiye. Aha. Humani, uranyumva? Fungura mic yawe. Kuri Twitter uranyumva bite? Yes bro, ndakumva. Harayo ubashije gukurura? Yes, nakohereje muri nani yawe. Nayibonye, Irana nayibonye. Yes, we still ntabwo twari twamenya neza what happened, but yes, turaza kubabwira later on uko byabaye mu gitondo. Oh, big man, how are you? Long time. I'm good man, what's up? Is it Dayo? Yeah bro, what's up? Yo, what's up man? Oh, are you in Uganda? Umvasha bazamamba hanerega ni mu rugo bro. Okay, Mungu wangu, tubwire rero umuryango wa Mayanja urongeye biragize. Uzi ko yirukanka nimbwa kenshi ukayimara ubwoba? Uriya rero ikibazo ntabwo kiri muri izi ntambara zabo za buri gihe, ahubwo ikibazo kiri kuri uyu mukobwa nawe wanze kuva muri Mayanja family. Abandi bose bazibyayemo bazivamo barazihunga bayivamo. Mayanja family ntabwo ishobotse bro. Ariko uyu mukobwa rero we yarananiranye tu. Yaranze reka tubyite gutyo. Rumva, so because uko yo nibyo ngiye Teta Sandra is a personal friend. Ndabizi ko ari inshuti yawe. Nawe no mu Rwanda ni personal friend kabisa, ntago ari kuvuga ngo muzi kuri social media. Nasaga turi kumutabariza ubushize wari uri hano twari kumwe nawe. Yes, so ni inshuti magara kabisa, ni umuntu niganye nawe, ni umuntu nzi from head to toe. Muzi akiri umwana, muzi ari umuntu mukuru, muzi muri media dukorana, muzi kuva kera kabisa, ariko yarananiranye Teta kabisa. Sugo sigimwe si kabiri nje mura nawe tu personally mu kabari. Mura nawe nubwo nanywe inzoga ariko to go out sometimes tugakubitana ugamukamugwaho gutyo. Se biti sawa meze biti se. Ariko ntago turi abantu urakura tu sometimes nyene niko nabivuga. Igihe kiragera umuntu agakura ukaevolving ukamenya ati ndakunzwe hasi nkunzwe baranshaka ntibanshaka. Ariko Teta nyine I think niba ari fame, niba ari gukunda publicity cyane, niba ari gukunda entertainment, niba ari gukunda wizo, ko nabyo byaba ari I don't know niba mukunda kuko byo kuvuga ati ndamukunda.
I don't get it. I don't understand kabisa the concept behind it. Nago kugeza na nubu I don't get it because nago umuntu bagukubita uko ubushize baramukubise agaruka mu Rwanda mwarabibonye naraya majo niso twamutwaye mu Rwanda, niso twabisakuje se. ntabwo umuntu yagukubita kuriya unurangiza noneho ugaruke ngo you getting married again. How? Oh, that is insane. That's crazy. Like So you can't live like that. ubu ngubu rero bimeze Nta gute? umugabo Let's go back kuri iyi ntuza. Ejo bundi hari sagari yabayeho Teta Sandra akubise umugabo wari ugiye gukubita nizo. so ibi wenda na turanabimenya neza kuko Wizo ubu ngubu arimo no gushaka kwiyamamaza ngo kuba MP sinzi something like that wamacinge wenda nabyo ushobora kubona ari ubustanti kuko inaha bakora ubustanti bwinshi byatari ubustanti nk'ubwo nyine kugira ngo buying favors and what abantu batora umuntu n'ibiki. So ibi birashoboka abagande bagira udu tricks twinshi ntago wabyizera 100% ariko n'ubundi mukanya later on turaza kumenya the actual truth, turaza kumenya what is behind it. Kona nibwo naye nyibibona no kuri social media mbona biranunguye mbonye ipano ari social media platform I follow inyeretse notifications ukuntu yamugonze ndumirwa. See, can she really do this? Do you have any pictures yabereye kuri scene ibivuga ko Sandra bamukubise bakamugira intere? Ntago nari nabimenye ibyo ngibyo sinakubeshya ariko already uko byagenda kose within the next 1 hour ubuni saa 2 zo muri Uganda saa 2 hafi zigera kujyana igice ntago iri bugire saa 3 saa 4 tutaramenya what exactly happened. This is Uganda yabana abari bahari mukanya urazo kubona niba ari social media videos zirazi flooding here and there yabana. So ntago in Uganda trends ntago zitinda rwose tureta tubimenye. Exactly. Yes. Yeah. Are you recording me? No, I'm not recording you. Haramaga Yeah, kuvugana nawe se. nibyo. Ngo amakuru ubonye ngo bimeze bite rero? Sandra niwe wagonze Wizo. Yamugongeye he niba ari amakuru yakuruye? Kabari ka Munyonyo. Yamugonza Nyine arangirika? nje mbajije. Yego. Nyine mbajije umuntu wo nyiri kabari w'umushuti wawe arambwira ati hari saa 6 z'ijoro Sandra araza azana abana ko Wizo yarari hariya mu kabari arabamujugunya arabamuzanira. Wizo agiye kumubaza gute wazana abana saa 6 z'ijoro mu kabari kunshaka usko bajya ku ishuri saa 1. Bari kuburana hanze Teta ngo yinjira mu modoka aramugonga ngo yamugonze kabiri abantu bose bahari nuko Wizo ari mu bitaro Teta rikabaragara kuri polisi. Nyiri kabari n'umbwe yarahari. Inde ubikubwiye? Nyiri kabari aho Wambaye ukampa nimero ye. Wampaye nimero ye sheri yinyoherereza please. Ciao. Okay, merci. Mama yake na muzala mama. Niba ari kuri Kabaragala police station ariyo umwafandenzi wo kuri Kabaragala police station kanze muhamagare then ndaza kubimenya mukanya I'll let you know. Please do it. Mbabarira urakoze cyane. Musharinge live bro umva ko dusakuza. Ibi bintu ni danger musharinge live. Hari icyo mutumvishe Uganda abantu nibabyuke. Umwana w'umukobwa yihambire harazaha Rwanda gapfa. Mugani waba bari hasi bari kuvuga ati ngutagaruka. Ubushize baramutabarije bamujyana mu Rwanda ari indembe. Uretse gato. None aragarutse. Afunzwe. None se nigutampaye nimero ya Bijou. Muceceke twumve.
kabari ko yanze kunyitaba, nyiri kabari ko yanze kunyitaba. Muyoboke byuka. Ntabwo ashaka kumvugisha, ndagira mama yake fuck, bari kunyitaba kandi ahangaha. Noneho okay, Ben zamuka. Mungu wangu nikanze mungize ubwoba. Mungu wangu, uyu muntu nimero mpaye Hello. umva shushu, ntabwo hari kuri kariya kabari ka Munyonyo nta muntu ufite nimero ye uhaba, hari abamugongeye. Kanze hari umukobwa mpazi nyira ako kabari. Yego. Ariko nta nomero yiwe mfite, ariko nayishaka nkayibona kanyibaze umukobwa wantwaye nimba yifite ndebe nimba ari buyumve. Reba nimero nguhaye. Baza uyu nguyu ni umunyarwandakazi kandi uyu nguyu ni umunyarwanda, niwe boss wahariye. Ni ntuza ninde? Reka nyigura sanga uyifite. Ngiye ntabwo ari kunyitaba kubera sinaba batari kunyitaba. Nakavuyo ni kenshi buriya rega n'akabari ke bari baragahagaritse bacuruza intuza. Ako kabari bacuruza ibiyobyabwenge binini cyane. Niyo mpamvu n'akabari ke buriya ntabwo kari mu mateka, bacuruza ibiyobyabwenge, kokeyine, ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu wana telefone atabarisa kuyifatisha, ntazi umuntu umuhamagara ariwe. Ufite nimero ya ntuza ya Fatson? Yande? Fatson. Ntarafite. Ariko uramuzi? Ntabwo muzi ariko. Okay, sawa. Ngaho iyo nimero yihamagara kwa makuru hitumbwira. Njye ntabwo ari kunyitaba. Sawa. Fresh. Mureke badukonfaminge turi kumwe. Ben, hari amakuru ufite? Ben, uyu nguyu ubuntuza bw'umweru. Usanze ntabwo ari live kandi uyu nguyu numva amakuru yose yahariye. Mucece kimwe mugume hano mwumvi. Murava hangaha ibintu byose tumaze kubimenya. Ngo yamuvunnye amano atangiye kuzana ikigambo koko. Yapa. Yamuvunnye amano. Abantu bose bari Uganda nta n'umwe uri kunyitaba. This is disgusting. Ariko mukunda inkuru z'urupfu, murahuruye mu baye 200 kuri TikTok, ariko ntimushobotse na gato.
ngaho mutapinge screen mwo kacika manamwe mutapinge screen dore kananje bahamagarire ntimwese mukunda inkuru z'impfu ni mutapinge ndaje mutapinge screen najya makuru ngiye kuyabashakira Uganda Yo, good morning big man. Gazeti mwana. Waramutse ute? Fresh. Nibwo ubyutse amakuru ntabwo wayamenye. Yampaye inka. Ntuvugana na Yago. Muhamagare. Oya no. Umva se. Mvangu Sandra urumva? Ngo aragiye afata imodoka ayishyira muri gatanu. Aragenda akugongera umuntu bita Nizo. No way. Hamagara. Ndi kuvugana n'abantu b'Ibuganda ngo ntabwo amugonze. Urukumva? Urabona ko n'umuntu kera umuntu yagwaga ngo umuntu atapfa gasubira bakongera kamugongo bugira kabiri. Are you serious? Bro! Reba aramugonza adapfuye asubiye inyuma aramugonga abagande baramufata Teta Sandra barakubita undi birukankiriza mu bitaro. Ari Nsambia hamagara Yago ndabizi ko amakuru afite. What the fuck is going on? Yeah, call me then you let me know. Yago ndabizi ko abizi ko ni inshuti ya Sandra. Toka, okay. Maurice urahari? Ako se nkamwe mwaca karafu mwe iyo muzamutse mukamyutinga mike zanyu kumani na zeno manuka. Ntabwo ibintu bikunda. If you come up here ntabwo anga turi muri mufate. Urumva? Niba uzamutse zamuka ufite icyo uvuga cyangwa umanuke please. Ntabwo ingi ari live ntabwo ari space yo kuza kubyagiraho. Udafite amakuru. No, stop. Muri kamakuru tuyakurure. Muyoboke nabyuke muyoboke ni ufite ni Uganda hafite abantu. Uganda igihozo yarabamagaye. Muhamagare mubwire nte mubaze amakuru ya Vanessa mubaze nte mubaze gute. Ndakwirukana ndakwambura akazi nakohereje Uganda gukora. Ndashaka kuhamagara direct mubaze nte. Umva. Na kubaza kandi muhamagare mubaze nte. Muhamagare umubaze ngo amakuru umubwire ati amakuru ya Sandra yibyaraye bibera aho ngaho amakuru bimeze bite umwibwire nyine nawe witsinaze arahita guha amakuru hanyuma fata nimero ngo hayi rebiyo nimero yindi ngo hayi uyu mutipe bamwita Fatson yeah ntabwo ari kuri WhatsApp muhamagare araho ngaho ntuza atuye ntuza atuye Kampala atuye ngaho nansana muhamagare mubwire ngo nashyireho TikTok nashyireho data kuri WhatsApp ara umushaka iyi ngo haye ya nyuma none uhamagara uranyiri kabari ngo haye nimero ye ira ya mbere muhamagare umubwire ngo ndi mwene wa umunyarwanda ndi mwene wa Sandra mbwira byabaye bite ku kabara aho ngaho please give me information none umunyarwanda leta guha amakuru sawa ndakamubaza nge kare mukwano okay narabwiye ngo mugomba kugira abantu ahantu hose twagiye murahari ahangaha kampamagara umuntu bita Honorable Baramu uyu nguyu ni inshuti ya Muhoza aranyitaba hagira umuntu mpa nimero ya Macari umujene yazanye amakuru mureke mwumva uyu mujene ku kintu bita amakuru y'Ibugande ndamwemera zamuka twagiye Yo, Big man. you guys hear me? I can hear you properly neza cyane Reka nyaguhe rero kuko ndayafite yose kuvugana na OC police station wa Kansas. Kocho kamaze nyari kanshaka ahantu abanyamakuru bo mu Rwanda mutazi gushaka amakuru muze mufata amakuru YouTube channel muze mufata umutwe amagambo mwabwanga ati dore n'ubundi ndabatunze twagiye umusa
Sasa ndiye mfite rega nimero direct ya police station ya OC. I Icyo know bita you. OC n'ubu bari mukuru wa police station ya Kabaragara. Na mfite yo case ejo bundi n'aba Eritrea Eritrea twari twarakoreye kuri site boro twabakoreye kuri site yabo banga kutwishyura tubishyuza hafi miliyoni 20 ebyiri z'amashiringi. Sasa rero nkubitana n'uwo mugabo nyiri ukuriye police station yaho yakabaragara abampaye nimero ye. So ubu mvuye kumuvugisha rero muri iki gitondo ahisa nansaba nayo kumugurira lunch. Urayaguha ntugire ikibazo. Mubwiye ko ndi brother wa Teta rwose arambwiye ati umva fate mwene wanyu karabizi ko ndi umunyarwanda arambwiye ati mwene wanyu ari hano. Twamufunze. Teta yatwaye abana rero nijoro mu kabari abajyanye kwa ngo wizo yamusize nta biryo afite ngo yamusize mu rugo ngo ibintu nk'ibyo. So then babagirana misunderstandings nyine koko nkuko uwo mukobwa yakubwiraga hano. Icyakurikiye nuko yamugonze nyine wizo rero ngo yavunitse ukuguru. Ukuguru ngo kwavunitse yamugonza amuvuna ukuguru. Ibyo kumukubita ntabyo umupolisi ambwiye nagambwiye yuko Teta bamukubise. Ariko nyine bamufunze ubu ngubu bari kuri polisi n'abana be. N'abana barabafunze arambwiye ati niba ari mwene wanyu vayo rero murebe uburyo mwakura abana ahangaha mukaba mu bajyane. Naho abana ntacyo polisi ni mu batware. Hanyuma we agasigara se Teta aracyari kuri polisi nyine baracyamufunze. Iyo ni attempted murder bro. Teta agiye kujya ruzira. Iyo ni attempted murder because ntabwo wagonga umuntu intentionally. Intentionally no muri parking iyo umugongeye mu muhanda babyita accident. Ariko iyo umugongeye muri parking that is attempted murder because ugonze umuntu ubishaka. Attention. Icyo nicyo bita attempted murder. Ushaka gutwara ubuzima bw'umuntu ubigambiriye. Ufite akanya. Ndagafite tu ndajya mu kazi mu kanya. Ndabizi ko hari uratwara. Yes. Please, can you help us? Wadufasha. Shaka kujyayo ndajyayo nje kumureba. Urajyayo ryari? Are you going now cyangwa nashaka no muhakaza kugufataho? I'm going mukanya ndajyayo mukanya. Oya kumfata se aramfata arantwara kabiri. Gutwara kabiri. Nditwara kugerayo ndagerayo mukanya ahubwo reka nitegure gusa mve mu rugo. Ndajya mu kazi no mukanya n'ubundi but reka ngende namurebe numve her side of the story because she's my sister man. Ko nibyo kuvuga ngo iki she's my sister, she's my blood. Menye what is her problem, what happened and yeah, I see how I can help her. So please, ntabwo tuva kuri live utaratubwira amakuru ya Sandra kuko twaraye amajurano tumaze igihe kirekire turi kurwana uyu mukobwa ngiyewe kuva n'aya masaha no kugeza uyu munsi. Ndabikubwira kandi ya serious nubwo byakoze bidakwiye. Turi kumwe? Yes. Ariko ndi ku ruhande rwa Sandra. Yeah. We stand with our girl. Tugomba guhagarara kuri Sandra wacu. Urumva? Family is family. Yeah. Family is family, but at the same time sometimes nawe buriya gushaka nabi nabyo ntago ari byo. Ushaka nabi what do you mean? Gushaka nabi mvuga ndabivugira kuri side ya Teta. Bibe niki how can I call it? Bibi somo ku bakobwa bose bari hano. Ntabwo abakobwa bakunda fame bakunda ibintu ntabwo Sandra akunda ibintu. No, I'm not saying ibintu byo kuvuga like property material. No, ndavuga loving fame. Ukibagirwa agaciro kawe nk'umugore cyangwa ukibagirwa agaciro kawe nk'umunyarwanda because byose arimo gukora at some point biraba reflected kuri twebwe. Aza kuvuga ko barabyitirira abanyarwanda. No byumvise se uwo mukobwa w'umugandekazi ibyo yataye. Ndumva aho umugabo wese yaba ari w'umunyarwanda, aho umukobwa wese yaba ari cyangwa umugore wese yaba ari, bagenzi tugerageze kwiyubaha. At some point iyo ubonye ikintu babaca umugani kera niba mu Rwanda bavuga ngo yamaza kubwiye ngo winkaraba nawe yabwira ngo nta mbyiro mfite. Yego. You understand? Tugerageze kwihesha icyubahiro.
umva ko bwiye tugerageze kwihesha icyubahiro aho turi hose. Umuntu niyo kubonye ukerega dusaba bitandukanye. I don't know if people here understand it. Uzuko uhagarara mu bantu igihumbi bakakureba bakagutunga mu rutoki bagato uwo umunyarwanda. Mwari mubizi nabyo. Ibyo Sandra mu bantu igihumbi mu moko igihumbi mu bazungu mu ba Eritrea mu baki umuntu akagucisha mu rutoki akavuga ati wowe uri umunyarwanda. So bitwaye iki? So umva That means no, that means suvango bitwaye iki? That means we are special. I could call it like that. Okay, so tugarega to rero ahangale, let's go slowly. So here's the thing. Sandra according cyangwa wenda nk'abantu wowe ntabwo wowe case ya Sandra urayizi kuva mbere kuvitangiye kugeza uyu munsi sibyo? Ntabwo turi buze gushiraho comment. Sandra akubitwa bakamubaga bakamugira inyama wari uhari. Nuko Daniel umugore wa Kamiliyoni ndi kumubura kuri telefone ntabwo ari online. But I will stay here ndava hano kuri telefone maze kumuvugisha ko amakuru arayafite. Urumva ntabwo ari ubwa mbere Sandra asanze nizo ku kabari. Niba ubyibuka. Na case ya mbere yamusanze ku kabari. Bahora barwana. Turi kumwe? Ibi ngibi mwaravuze ngo ni ibyingo. Ariko reka babwire ikintu kimwe. U Rwanda nirwo ruzaba ruhombye. Uyu muntu nagwa i Bugande. Uyu muntu nagwa i Bugande u Rwanda ruzaba ruhombye. Ngo dufata nakoze ibyo twagombaga gukora. Twarasunitse kugeza Rwanda itwemereye indege Sandra ava i Bugande. Twaje hano kuri space turavuga kugeza Muhozi Kayine Rugaba. We wenyine ari we ugiye mu kibazo cyane cyabari abantu uramwana araboneka bari bamwimanye. Uramuwibuka Kamiliyoni amushyira mu makeup bakamutwara mu kabari. Twahamagara abantu muri ambassade Machari yaje hano munshake nimero ya Machari urayifite? Tubishyira muri president wa diaspora muri Uganda. Ikibazo cy'uyu mukobwa tumubonye ageze i Kigali turavuga ati ageze i Kigali. Nyuma y'iminsi ngahe Sandra yasubiye i Bugande. None agiye kuborera Ruzira niba yamugonze biri attempted nk'uko kubitubwira. Bivuze ngo baramuzirika. Yes. Wenda ikiza kinaha wenda ni ibintu bibiri. Hano ruswa irakora icyo ni kimwe. Icya kabiri umugabo we nava yakavuga ati mu murekure baramurekura. Wenda those two ibyo nibyo bintu bibiri. Ubu umuntu wahamukura ni Wizo icyo ni kimwe cyangwa umuryango wa Wizo cyangwa se kuba byo wenda yatanga amafaranga bakamurekura. That is another thing. Ariko kuko yatanga byo Wizo kuko Wizo ntago ari umuntu wapfa kuva muri polisi ubu ngubu ntago teta nubwo yaba afite amafaranga angana iki ntago bapfa kumurekura. Because by the end of the day Wizo is something, is a public figure. Abantu baramuzi uriya Mayanja family ntago ari family wakiniraho. So ubu igihari nuko wenda nugusenga gusa Wizo nyine akaba yavuga ati umugore wanjye ni mumureke. This is domestic violence, ni ibintu dusanga ngwe ni mutureke turabyisotingira. Ariko nikanze ngeyo urebe it's been a while nanamubona rwose muri iyi minsi na ndi busy. Ariko let me come ngeyo ndaza kubwira nubundi I'll text you niba mukiri kuri space. I'll let you know. We'll talk more ndaza kongera ngo ngwereze details. Let me get ready, I go to work. Ndaza kugerayo to I'll let you know. Hano uwo bita Shana aranyandikiye kanito. Umva hano ukuntu uyu muntu ambwiye. Shani nyiri kabari. Listen here. Ngo yamugonze intentionally. Ariko nkupa ntabashaka kugira ari kwandika. Aranyandikiye ngo this is Shan, urukumva, owner of Shan's bar, urukumva, Wizo wife Sandra knocked him intentionally. She's arrested. Wizo, he's in the hospital. Kamanze mbi screenshotting bibereke. Urumva? Godfather. We. Godfather. Even sahamaze kunkonfamingira ramira ngo niko kuri yamuretede abana mu bara. Yamuretede ani no nyiri kabari umukazi yarese abana mu bara ne batandika kurwana tebwe yacyusize bara namutomera. Okay, bivuga mu Kinyarwanda ariko se kuba bigize umugande nawe na uranga uruvutse. Mureke bibereke. Ndashaka kubibereka kuri TikTok mu birebe. Ngiyi message mpawe n'umuntu ndakipinga ntuzaye. Check right here. Murebe. Ngibi mwihangane gato.
Okay. Mwihangane gato twagiye. Humani babarira wo kabyara we utugerere kuri ntuza utugerere kuri station ya polisi tumenya amakuru nyakuri ko no hagera dufite amakuru yo ku ruhande rwa Teta. Yes, I will let you know. Reka ahubwo nitegure ngende so ndaza kongera ngaruke I'll talk to you about it. Thank you so much. Twagiye. Mama nyabo. Ndaje reka mpamagare undi muntu wanyuma. Queen bite byawe? The last queen, do you hear me? Karame. Uri Uganda ariko se Uganda ningi babigirwa n'iki ku bintu na uri urakasa mutwe urabisoma ibintu amakuru ufite? Umva iyo nuza shizo Godfather ishyira amakuru big guy YouTube urabimuzi ashyira amakuru y'ukuri. Nibyo kandi yabipostinze 4 hours ago. Tureba avuze ko Shinga Weasel is feared to have broken both legs and is hospitalized in Zambia hospital. Allegedly, his wife Teta Sandra intentionally knocked him down somewhere in Munyonyo. Okay. So ahangaha muri kumva rero ngibi akiziritse ku muhoro kasiga kawuciye yamuhitanye yamugoze ngamuvuna amaguru. Teta Sandra ubu turi kuvugana afungiye kuri polisi Zambia. Nongeye nibutse abanyarwanda bakurikiye hano kuri Space ko uwatari umunyarwandakazi wa mbere ugonze umugabo hano i Bugande. Hari n'undi wamugonze we bamuhaye lifetime prison. Nagazapfa avuye mu mugore mwisi utagira ukwazi. Nawe yagonze umugabo we bapfa ibintu nk'ibyo byo mu mabara. Umugabo arapfa? Ahita apfiraho kandi n'umwana w'umukire byatari uyu mugabo wahoze ari perezida w'abanyarwanda mu Bugande umusaza mw'inzobe muremure. Umuhungu we. Okay. So kuri TikTok reka message mvanye i Bugande kuri nyiri kabari ahantu barwaniye dore ngibi ibyandikiye musome. Urukumva? Wenda muragenda musunika urukumva narambwiye ngo this is hagira unsomera. Kenzo urahari musome hanga murebe. Munsomere murebe kuri TikTok ngaya makuru. Mungu wangu. Mwabibonye? Ariko iyi intentional kandi barwanye ubuse simvuga. No, it's not attention. Aho ngaho uri kubyitiranya wowe. Uyu nguyu ni nyirakabari kandi ni umunyarwanda. Nazo urumva ari kubeshyira umukobwa mugenzi wabo. He is Shan, owner of the Shan bar. Why his wife Sandra knocked him? Ari jambo riri inyuma ndikubona okay. Ntabwo ari intentional. Ni intentional ni intentional yego. Nibyo. No say intentional gute kandi babanje kurwana. No. Kurwana muri uko kurwana umwe akajya mu modoka. Baravuga ko Sandra yinjiye mu modoka. Oya ndashaka kwivumbura nko kugenda. Buretse gato aramugonga. Aramuhusha asubira inyuma aramugonga amuvuna amaguru. Intentional. Oh sorry. I was confused. He's arrested. Kubushake. No sense. Agasaga namaze kabiri muri Amerika. Itonde.
intentionally na intentionally what I mean. The last queen. Arame? Mu binyamakuru biri aho ngaho nsomera undebere ni bande bari kwivuga bukegira avuga iki? Mutubwire. Nimero ya Sandra tutabona ntabwo iri gucamo nyihamagare kandebe. Use acha muri kuri police. Mungu wangu. Ndapfuye Godfather. Quindi ufite nimero ya Machari? Aya ntabwo nifite. Ariko nayishaka. Uramuzi we kukubwira perezida wa diaspora mwadufashije mu kibazo cya Sandra bushize. Ndamwibuka nyine. Ariko ngo muri perezida wa diaspora heza hano. Aya ntabwo nzifite ariko nazishaka. Wahamagaye se Gashumba. Ati ntabwo biza Gashumba. Zande mpa nimero ya Gashumba ahubwo mpa nimero ya Gashumba. Okay. I got you. Inyereze kuri WhatsApp mpa nimero ya Gashumba. Ahubwo ako kantu. Mpa nimero ya Gashumba. Urakoze cyane. Reka data ndi kuyishaka. Yohereze Gashumba ibingibi Gashumba siwe utajya ariko se ntabwo Gashumba ubu ntabwo aryanye mu maguru y'umugore we ko yashorase umugore ubu ngubu ntari kubona. Masaba yabyutse. Gashumba baraye ku gitsina gishyashya amasa ntabwo arabyuka yimpe mpa nimero ya Gashumba muhamagare. Murabona twaryamye ibaba we Mungu wangu. So kuri TikTok rero reka babwire ngo ndapfuye yampaye batangiye kumpa amafoto ngaya amafoto yuko byagenze. Godfather ndayikoherereje. Wayimpaye kuri WhatsApp? Yeah. Iyo ngusabye nimero uyimpa isevinze. Uyimpa isevinze. Ngo nyiguhe isevinze bikanga, I'm sorry. Uretse. Gashumba sana. Yes. Yeah, good morning, sir. Morning. Yeah, going by the name Godfather. I'm a blogger from Rwanda, from Kigali. We need to ask about Sandra Teta. Amakuru abyutse muri iki gitondo, abyutse ari igikuba ko tugerageje gufata amakuru ariko ndavuga nko ndatekereza ko you can. You need to do what? We need to know about Sandra. Sandra, ibyo bati kutubwira bya Sandra ko yagonze umugabo we, ayo makuru wayamenye, wayatubwiraho? Who is Sandra? Sandra Teta, the Weasel, is it Weasel Manizo wife? What's the problem? They say the last night at the midnight yamugonze, like yamugonze n'imodoka aramugonga cyane ku buryo nizo ari mu bitaro et puis Sandra afungiwe in Zambia.
Who knocked Sandra? Who knocked, Yes. is it Sandra? Who knocked your Sandra knocked his husband. Her husband, sorry. Then Sandra ne bamutwala Sandra nizo ne bamutwala mu rwariro. Then Sandra, she's in prison. Ali mu police Zambia. Yes. Then like here in Rwanda we have no more information apart of that. We tried to contact the people, even we contacted the OC to Zambia police, and he was confirmed. And I tried to contact the owner of the bar called the Shan, and I can send you the number. Then the Shan confirm. Here I have the message. He say, yes, this is Shan, the owner of Shan Bar. Weasel wife Sandra knocked him intentionally. Then so what do you want me to do? we wanna know more information. My brother, for me, my area of concern is not people who fight in the bars. Let them kill themselves. Okay? You've heard? Yes, sir. Thank you. I spoke to one official at the Rwanda High Commission like 2 years ago regarding the relationship of Weasel and that young girl. Yes, sir. Because I hear they were fighting every day. Yes. So if they knocked themselves, one is in a prison, one is in a hospital. Oh my God! Why would even Gashumba get involved in bar fights? Sir, you are not involved. Like you are the one. Like I say, maybe he's the person. I don't know, my brother. It's even news to me. Okay. It's news to me. You cannot take a drugs, marijuana, waraji, beer, every tribe or every type of alcohol, and you want innocent people like Gashumba to get involved. You get it? So we need your help, Yeriko. There is nothing good in alcohol. You can even record me. There is nothing good in alcohol. If Teta or Weasel was involved in a normal accident, we can go in and help. You get it? Yes, sir. But you cannot drink yourself for silly and you wake up people at 3 a.m. Urumva? Yes, sir. That's it. Stay well. Thank you so much. If one dies, we shall pray for him. Huh? Hey. So the last time when you were talking to that person, you told me I'm the one who was like trying to do the advocacy to bring her back home in Rwanda. Yes. And that I was successful. I do it on Twitter because I am the host on Twitter on X Spaces, and I was trying my best until we get the ticket from Rwanda. Then she was going back in Rwanda. In a few days, we see Sandra Teta. She's back in Uganda. So now I'm confused. I say, okay, what is going on? Is she okay? Is her husband? It's okay. So that's why I'm sorry for disturbing you. But I say you are our brother from on that side. I agree 100%. We are brothers. Yes. But what do we do to mad people? We take them to mental centers. Oh my God. Yes. What do we do? What do we do? Now, if Weasel dies, they're going to charge her with the murder. Simple. She goes to prison and she serves a jail sentence. Because they don't listen. What do we do? What do we do to people who don't listen? So did you like as a father? Did you try like I mean in a few days like did you try to talk to those young people? Did you try to talk to them because trying to? First of all, Weasel is not younger. Weasel I think is like 40 years. He's not young. You get it? He's not young. But Sandra, she's younger. She's younger, but she decided to get herself into drugs, alcohol, and the rest, and I hear stupid love. True. Listen, if she spends some time in jail, what you will get her off her mind, then she realizes that we did our best. What do we do? What do we do if people don't listen to us? Tell